बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यरमलून का दूसरा पार्ट यानी दूसरी क्लास है आज, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। पिछले सबक में मैं आप सबको तनवीन व नून साकिन के क़ायदे बतलाई थी, जिसको हम अच्छे से समझ चुके थे। आज हम मीम, नून, वाव, हा, मीम, नून, वाव, या, ये चार हुरूफ हमने बाकी थे, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ये यरमलून का ही क़ायदा है जिसमें लाम और रा बिला गुन्ने से पढ़ा जाता है। ये जो चार हुरूफ है इसको हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, जिस तरह इख्फा होता है, ठीक है ना। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से, यानी एक वर्ड है इसमें से समझे, या, वाव, मीम, नून, यौमन, यानी चार मिलाकर क्या बना, यौमन बना। दूसरे कलीमे में आए तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। दूसरा कलीमा मतलब दूसरा वर्ड, ये क्या है, पहला है, ये क्या है, दूसरा है। पहले वर्ड में क्या है, तनवीन है, दूसरे वर्ड में क्या है, या है। तो ये कौन सा क़ायदा बना, ये हुर्फ़े यरमलून, जिसको हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। यहाँ देखें तनवीन है, यहाँ तनवीन है, यहाँ देखें नून साकिन, इसके बाद क्या आ रहा, या आ रहा। तो कौन सा क़ायदा बना, ये गुन्ना, यरमलून का क़ायदा, जिस तरीक़े से इख्फा पढ़ा जाता है उसी तरीक़े से, ठीक है। हम यरमलून जब ये गुन्ना करना है तो हम इख्फा भी बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तशदीद है, देखें, इसीलिए हम क्या, इसका नाम क्या है, यरमलून का क़ायदा, जिसमें एक दो हुरूफ बिला गुन्ने के साथ पढ़ना है, चार हुरूफ हमें गुन्ने के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो या, वाव, मीम, या, नून है, ये चार हुरूफ है जिसको हमें गुन्ने के साथ पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरन यरहु, खैरन यरहु, रई, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, बताएं आप लोग। गुन्ना कितना करना है, गुन्ना एक अलिफ के बराबर करना है हमें गुन्ना। खैरन यरहु लिक़ौमी युक़िनून, लिक़ौमी, मिन, या को मिलाना है ना, मीम या दो ज़ेर, मिन, लिक़ौमिन युक़िनून, मिन यौमिन, मिन, मीम या, ठीक है, मिन यौमिन, मन यक़ूलु हुजूहुन यौमइज़िन अन यशाअ, अन यशाअ। खा या ज़बर खै, रा या दो ज़बर रई, खैरन, या ज़बर या, खैरन यरा, हा रा ज़बर रा, खैरन यरा, हा उल्टा पेश हु, खैरन यरहु। ये कौन सा क़ायदा है, खा या ज़बर खै, कमेंट्स में लिखे। खैरन यरहु, लाम ज़ेर ली, क़ाफ़ ज़बर क़ौ, लिक़ौ, मीम या दो ज़ेर मिन, लिक़ौमिन, या वो पेश यू, लिक़ौमिन यू, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, यूक़ी, नून वो पेश नू, यूक़िनू, नून ज़बर ना, यूक़िनून, लिक़ौमिन यूक़िनून, मीम या ज़ेर मिन, मिन, या वो ज़बर यौ, मिन यौ, मीम दो ज़ेर मिन, मीम या ज़ेर मिन, या वो ज़बर यौ, मिन यौ, मीम दो ज़ेर मिन, मिन यौमिन। हम यहाँ पर या को कितने बार पढ़ रहे हैं, दो मरतबा। मीम या ज़बर मई, या ज़बर या, मई या, क़ाफ़ पेश क़ू, मई यक़ू, लाम पेश लू, मई यक़ूलु, वो पेश वो, वो पेश वो, जिम वो पे जू, उजू, हा या दो पेश हुई, उजू हुई, या वो ज़बर यौ, उजू हुई यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमई, दाल दो ज़ेर दिन, यौमइज़िन, हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा या ज़बर
عین یا زبر یا عین یا شین الف زبر شا عین یشا حمزہ زبر آ عین یشاء. کون سا قاعدہ ہے یہ مد کا؟ آپ نے پچھلے سبق میں آپ سب کو سمجھائی تھی. یہ قاعدے کا نام آپ بولیں، اور اگر آپ لکھ سکتے تو کامنٹس میں یہ قاعدے کا نام لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو جواب دینا ہے. کل میں اس کا جواب کل کی کلاس میں دوں گی. الہ واحدا، دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد کیا رہا؟ وہ آ رہا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے. الہ واحدا رحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعید. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ ہا و دو زبر ہوں ہوں. یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ غنہ ہے. کس کو کر رہے ہیں ہم غن؟ ہا اور واو کو ملا کر غنہ کر رہے ہیں. کتنا کرنا ہے ہمیں؟ ایک الف کے برابر، یعنی ایک الف کے پڑھنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنا ہمیں کھینچنا ہے غنّے کو. الہ واو الف زبر وا، ہا زیر ہی، واہی، دال الف دو زبر دن، واحدن الہ واحدن. را زبر را، ہا یا زیر ہی، وحی، میم واو دو پیش مو، رحیم، واو زبر و، دال واو پیش دو، ودو، دال دو پیش دن، ودود، رحیم ودود. الہ واحدا رحیم ودود. حمزہ واو زیر ایوں، حمزہ واو زیر ایوں، واو زبر و، ایوں و، باز ہا زبر ہا، ایوں وہا، با تا زبر بت، ایوں وہبت، ایوں وہبت. دیکھیں میں غنہ نہیں کری تھی. حمزہ واو زیر ایوں، واو زبر و، ایوں و، ہا زبر ہا، ایوں وہا، با تا زبر بت، ایوں وہبت. الہ واحدا رحیم ودود ایوں وہبت. میم واو زیر میوں. ہم جب ہجے کر رہے ہیں تبھی بھی ہمیں کھینچ کر ہی پڑھنا ہے ایک الف کے برابر غنّے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میم واو زیر میوں، واو زبر و، میوں و، را الف زبر را، میوں ورا، حمزہ زیر ای، میوں ورائی، ہا میم زیر ہم، میوں ورائہم. جیم نون زبر جن، نون زبر نا، نون کھڑا زبر نا، جنّا، تا واو دو زیر تیوں، جناتیوں. ٹھیک ہے؟ نون کو دن پر تشدید ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولے آپ لوگ؟ غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنّا، تا واو دو زیر تیوں، جناتیوں، واو زبر و، عین پیش عو، وعو، یا واو پیش یو، وعویو، نون دو زیر نن، وعویون، جناتیوں وعویون من ورائہم جناتیوں وعیون. میم واو زبر مو، واو پیش وو، موو، عین زیر عی، مووعی، دال زبر دا، موعیدہ. الہ واحدا رحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعید. را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ،
رسول من اللہ. کہاں پر غنہ کر رہے ہیں ہم؟ جو لام میم کو ملا رہے ہیں پہلے والے میم کو ہم اسے غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ لم، کون سا قاعدہ ہے یہ؟ یرملون، غنے کے ساتھ پڑھنے والا قاعدہ. صاد سی، را الف زبر را، سیغا، تو میم دو زبر تم، صراطم، میم سین زیر مس، تا زبر تا، مستا، قافیہ زیر قی، مستقی، میم الف دو زبر من، مستقیمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من نبی، میم نون زیر من، نون زبرنا من، با زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی. کس کو غنہ کر رہے ہیں ہم؟ میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا؟ نون آ رہا، جس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. یہاں دیکھیں، میم نون واو. ہم نے میم کو پڑھا، یہ یا کو پڑھ لیا ہم نے، اب وہ یہ نون ہے، ٹھیک ہے نا. من، نون زبر نا، من نا، یہاں پر بھی غنہ کرنا کیونکہ تشدید ہے یہاں پر. من نا، میم نون زیر من، نون با زبر نب، میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با یا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبی ین. یہاں پر یا پر ہے تشدید ہے، ٹھیک ہے. من نبی ین، نون و پیش نو، را دو زبر رن، نورن، نون ہا زبر نہ، دال یا زیر دی، نہ دی، نورن نہ دی، عین الف زبر آ، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عاملہ، تا نون دو پیش تن، عاملتن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، ناصی، با زبر با، ناصیبہ، تا دو پیش تن، ناصیبتن، عاملتن، ناصیبتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن. کون سا قاعدہ ہے یہ؟ جی ہاں، یرملون کا قاعدہ، جس کو غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. نون پیش نو، را یا زیر ری، نوری، دال پیش دو، نوریدو. یہ جو را ہے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ را پر کیا ہے؟ زیر ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ جی ہاں، باریک پڑھنا ہے. لیمن، لیمن نوریدو، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون زبر نا، کاف زبر کا، نکا، ثا زبر ثا، نکثا، فمن نکثا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال نون دو زیر ذن، یومئذن، نون الف زبر نا، ضا زیر زی، ناظی، را زبر را، ناظرہ، تا دو پیش تن، ناظرتن، یومئذ ناظرتن. من نبی، نورا نہدی، عاملة ناصبہ، لمن نرید، فمن نکث، یومئذ ناظرۃ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے، 1 سے 4 بار پڑھیں، اچھے سے اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ اس میں زبان تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے پلٹنے میں جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے، ایک ایک حروف کو آپ ہو سکے تو 2 یا 3 بار پڑھیں یا 5 بار بھی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. آپ کو اگر اچھا پڑھنا ہے، تیزی سے پڑھنا ہے
تو اس قاعدے کی بات کر رہا ہوں میں. یہ جو ملا کر پڑھنے والے ہیں اس سے زبان تھوڑا سا پلٹنے میں مشکل ہوتی ہے. تو اس کو ہے نا آپ ایک حرف کو 5 بار پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ میں پھر سے پڑھوں گی رواں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرن یرہ خیرن یرہ لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء الہا واحدا رحیم ودود ان وہبت من ورائہم جنات وعیون من وعد رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرۃ. را زبر را، حیا زیر ہی، رہی، قاف میم دو زیر قم، رحیقم. کون سا قاعدہ ہے یہ؟ جی ہاں، ادغام غنّے کے ساتھ. میم خاء زبر مخ، تا و پیش تو، مختو، میم دو زیر من، مختوم، رحیق رحیق مختوم، میم زیر مم، میم ثا زیر مس، مس لام زیر لی، مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، مثلی ہی. ٹھیک.